Hatina cejnên Adar û Newrûzê daxwazî li ser durîna cil û bergên Kurdî jê de dibêt. Ev sale li Akirê bi rêjeka zêdetir li sala Bûrî daxwazî li ser kirîna cil û bergên Kurdî heye. Nemaze jilayê Texa gencan ve çûnke li Akirê bi helkefta cejna Newrûzê rewresmên taybet dihêne gêran û bi cil û bergên Kurdî genc û law diçine seyranan. نسبت سال چوی اف ساله باشتره با او 2 سال بو کرونا بو و وضعکه خوش نبو الحمدلله اف ساله باشه هر چند بچه که معاش چک تاخیر بون بس با عالم بری معاش ولی ببینه بخواد بونو سردانما کرو چلک دوین تدین بو روزان نوروزه Li Akirê çendîn curên cil û bergên Kurdî dihêne dûrîn. Ji wan a jî Destûr Silêmanî bi çend curên xwe ve û Helweha Muradxanî û çendîn curên dîtir. وەک ستایل gelek ستایل زورن بەس مەفەساڵ هەیە مەقسەد دەستوری سلێمانی me هەی دەستوری سلێمانی عینەن هەم قەمیسیە هەی سلێمانی هەی ببەریک مرادخانی me هەی جا جورێت فەساڵایەت هەی مەقسەد هەر جێهێک ناوێ فەساڵا خود بێشتێ ما دیموقراتی هەی فورمانیە هەی ئەف جورە ستایل هەنن تقریبا هەفت هەشت جورە ستایلات زورن پشمبرگی زلکک قدیمه بابا پیرانه و جا عالمک حس کت حبکت برخو و صنعت ما کردواری چت کن و امش درین حسب که هویه که بو کرده هر چه عده بسنه هده گودی تا و پشم زندزانی منطقه کریه مثلا سورانی دیاره یه دهو که یه دیاره او مزیرانی ندبیننی بطانی سورانی بینه کر امش بینه پشمبرگیس Cil û bergên Kurdî hêma neteweyî ya miletê me ne û her deverek û bajêrekî şêwaz û selîqeya leberkirina wê û durîna wê heye. Ciwaniya wê jilayekî ji berkirina cil û bergên Kurdî jî li rûyê tenduristî bihayê xwe heye. İsmaîl Saîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akirê.